Nogometaši Rijeke Hajduka remizirali su 0:0 u 152. jadranskom derbiju. Dario, kakvi su dojmovi iz Travnjaka, jesi zadovoljan remijem? Pa kad pogledamo situaciju u kojoj smo se našli, da imamo stvarno veliki broj izostanaka, mislim da trebamo biti zadovoljni. Nismo odigrali neku bajnu utakmicu, nismo imali nešto previše šansi. Nismo ni njima dozvolili, bila je jedna tvrda utakmica i pravi onako derbi. Mislim da smo jedni i drugi igrali, ajmo reći, na sigurno, na sigurno pa šta se gore desi. Tako da mislim da se to vidjelo i na terenu i moramo biti zadovoljni. Slijedi Rudeš pa Istra, kako su očekivanja od nadolazećih izazova? Pa sigurno da se trebamo vratiti na stare staze i početi uzimati bodove, tako da idemo pobijediti Rudeš pa ćemo onda razmišljati o Istri. I ništa, trebamo raditi i čekati ove dečke da nam se vrate jer stvarno smo, mislim, na klupi su sve kadeti i juniori, tako da sigurno da nam fale ti glavni igrači. Puno hvala i sretno. Hvala vama. Vidimo se.